Imana tu. Puis tu m'as le sur moi. Mais là, il y avait une fondation web, puis il m'a coûté de là. Ce n'est pas un marché. Puis tu m'as le sur moi. Je vais manger dans mon instant. Mudisato, walukol. Je moi de 50 francs, 100 francs, 200 francs. Moi, de yon fou comme tu. Merci pour moi. Tu arrêtes de bénéfice. 200 idées. Emmanuel wanishuke waliwe ujichiweni cha kuchuni wakamene Samaria wakamene Suria na shuni bado watabiti ya mite buni muni wakujishe Yuda shibuka ibiti pa bitupa jishindai mbashi me yenu michuku yenu milawu yenu kayene yikumbana chipangu chenu kachene chikumbana wanusandu kilibene Yuda zambi omukuna wanesha akutumushingo wewe bifambio subitwela ya fami weba ya chisabu ya mushinga bikale batufu bikale chishemu bikale nile sans effet wewe kubisekelo anzani wakati mwana wa muntu kwa kushemu nzabi kwa hata mubili wa muntu anuko kutusumila muvita yotu ya patoke ni vita ya mumijima bido toleta byonso mubiji kapya makasa kapya chifu kapya aside byose bibunda bana banzambi chikondo echi Emmanuel kadedebe yikutwala kujinzambi wajitu kwechi utumwele lebele yude meji mubivangu akwele libebe meji wakashanko so butumbi kufweka wakulonga na viti ya bene yuda akufweka na kulonga libebe ikale janda muna anishi presence wewe kumpara kwa jimchindechi zambi wani mwimpe jimkusengelela umwaka niwende ni Mose umwaka niwende ni Yesu Kristo umwaka wa Kristo mjitatu muntu mungi ntume yayi yetu kwani mtu tumene jika yachi kajua kwa mane njimbi shindikishene bimanyinu nene mwana engineer tone kunshikile kwa mikono itabusha upasaje wani kunde sheku Emmanuel ulibazula mwana to abali mana shimone to bakashi umujimo mwana to abali mwana to bakashi uchitabisha mwana to abali mwana to bakashi mubirobi mwana to abali mabukache wikale netu kutulekele jinga yetu leba kujikupi jinu shijila kujinzambi asikuche binu jibaba ni binu kajuma ye ya bienzi kwa kutumbi kwa jina janje jinu shijila kujinzambi munda munyeu kwa munye wanji uteme mwakateme na ushauda mujile wa Damasi jinu shijila kujinzambi bantu baje kufurukani kufuruka bien nanga wewe bantu baje kuteka programa akuteke bien nanga wewe bantu baje kusumida akuvuduka bien munda munye kwa hata pilana na kujisatu wakuko bole kutubi kwa mule chikwe mujine ja Yesu Kristo amen.